Amen.
bismillah assalamu alaikum mi salmini ko woni ko do e terrain o fofo mi wi Darou Salam e Jammel ko benno boppo ken munu ko har ñaar ko minen gondi legal ngal ko gotal kala ko Darou Salam yidani Jammel Jammel yidani dum Darou Salam kala ko Jammel yidani Darou Salam yidani dum Jammel dum non ko enen jiidu yumma goto enen jiidi baba goto ko baltan rendini men do yete so bal gasi oro won haro pas de violence oro won hare oro won duho oro won haydara yo yimbe piddum do ko fijirde walla bolde premier mira o sona kamin weltine machallah abi nyaagi kadi yo continuer ni kadi wela taw ala hare ala haydara mo Allah hokki fof ya raw ko bural mum gasi ko dum tan min nyaagi Allah wasa wadde hare wasa wadde duho sabu jango so bal gasi tan kadi wontara ko jindiral e dum do Jammel so yindiri e ngata horma Darou Salam taw hettata Darou Salam so yindiri Jammel taw hettata yo wontan fijirde jaleede e ko welta ngata horma dum do no weli ngata horma sabu dum do hay goto anda hol pottu yow hen kadi bon ko mi o président deuxième gaynde Darou Salam matcho berdam den buube hen mi hulaaji o 0 dido wayen ko 0-0 on pamani hay mo anda am nani xam mi yehi Podor mi fusiron tanño mi wadi non toj fa rajak do kadi kabe hebobe deuxième mi-temps o ƴeew min ko ma garantie be kebat bowdi di kebon ga ko weli kebon terrain ko weli muccon keram beldo jaron ndiyam ala hay décourage football mo ko non amul décourage mom papa vraiment sabu si heñaade ran gasat yabe tay tak gas a fami be ko bunaji gondo ay tar ngonaji kam bay ko nenda kaaji yapay carrière mer yenna sama jofti bi jonyo min beedi goddo jom men jaabe jetto ben be pay carrière ben Ousmane Sakho kabe yahobe carrière kaaji mocco kaaji wattinto te ko Jammel laabe mbada dum violence kam sohla ko terrain won be wina ko min jow problème sama joftima mi pibe min gori kan non ala violence walla yew mi ma no di Ousmane Sakho gila joni parce que cerno mabbe buyel gordo no kib ew be ñama 500 millions gas cerno ñama 500 millions bi gor gasi
mom kam handi mo fonji marson yarni quoi sawga men hande men garno ko dañde victoire dum men garno mais alhamdulillah men bier rek alhamdulillah rabbil alamin quoi defe do mom puisque hay gor gagna hen hay gor daan problème alhamdulillah rabbil alamin quoi wona dum men garno jewti mais bon puisque dum al ficci men rek ala problème men jahan rek men jaha men pewndiro inchallah quoi non même pas yawti do football ala yawti parce que minen men garno ko hawti say minen hande men jogi presque 22 joueurs 22 di fof les 22 ça val quoi so nardo e wonbe bon fof ça val quoi peut-être maro ko entraînement rek men ligino ko odo système men cikano ko odo won mojo mais bon ko non rek men garno victoire moy lor rek maro en bi rek alhamdulillah rabbil alamin on tient à féliciter l'ASC Jamel quoi be badi grand match machallah et il mérite leur victoire quoi combien de points jogi don pour l'instant odo instant men jogi ko 6 points men jogi ko 3 match 6 points men day ko 2 victoires et défaite gor quoi men jaha rek men pewndiro inchallah men kedra 2 mars masine e jolfen min mbaɗat préparé marsaji comme il le faut rek après inchallah so Allah kemen victoire rek ay supporter yi mom kam anji kay kam mbaɗatno hoɗo supporter yi men kam machallah quoi gila avant gila départ ɓe gari mbaɗa men accompagner ɓe mbaɗi ɗum dans le fair play quoi surtout ça marsa men kon Jamil hewno wadde haare hande kam alhamdulillah rabbil alamin wayani haare yimɓe jouyi dans le fair play ɓe piya men dans le fair play il mérite la victoire alhamdulillah quoi ala goɗɗum rek assalamu aleykum warahmatullah ceerno Abdoulaye Dia capitaine de l'ASC AJDS Jamel non weɓani ko liggey tan ko liggey gila début gila match premier match amen ha joni ko ni min liggortino tan ko non min liggoro Allah walla amen Allah waɗi hen suturu min dañi 12 points mais weɓani quand même min keddora ko base non du tout kamɓe wonɓe nder wonɓe dow fof poti mi sikkani beele yawranan hen quoi saabu ɗum match aji amen minen kewani webde ɗum taki mi sikkani beele yawranan hen quoi